Živja, živja. Vesela sem, da si tukaj. Sem Mojca Kokalj-Imširović in govorila bom danes, me zanima v bistvu, da bom vprašala, kako reagiraš, živa Simona, danes bom govorila o tem, kako reagiraš, ali si rečeš, da je to problem, ali si rečeš, da je to izziv. Že samo tako po govorici telesa, če si rečeš, da je problem, in ko rečeš, da je problem, rečeš, problem in padeš skupaj. In dejansko tvoja energija zelo nizko pade. Če si pa rečeš, da je to izziv, rečeš, izziv imam, ok, na power in greš na power naprej. V bistvu, tako da je pomembno, v bistvu v vsakem primeru imaš en problem, ampak boljše je, da si rečeš, da je izziv, ker drugačno postavo, z drugačnim navdušenjem, z drugačnim mindsetom, z drugačno vibracijo, živijo, ko se vas je nabralo, živijo, če vam je všeč, če se strinjate s tem z mano, dajte mi enega srčka, lupčka, thumbs up, ok, super, hvala Blaž. Hvala, da ste vsi prišli gor. To je to. Ne si reči več problem, rečite si, da je to izziv, ok? To je to. Izzivi gremo naproti in uspešno jih zaključujemo in rešujemo in hvala, da ste bili z mano. To je to za danes, zdaj se grem pa hitro otrokom posvetiti, ker so prišli glihkar iz vrtca in gremo malo zunaj, ker je sonček in petek, saj je petek, sploh več ne vem teh dnev. Petek, gremo se malo zabavati. Ok, uživajte, čau!